ji bernameya huner ev dem û hemû demên me xweş bi gelî bînerên hêja gelî temaşevanên ezîz. Bi bernameya huner careke din em pêşberê we ne, careke din em mêvanê mala we ne, careke din bi bernameya huner em bi hev re ne. Em ê divê bernameyê de jî hewl bidin berê xwe bidin çand û hunera Kurdî, em ê berê xwe bidin hinekî nivîspêjî, hinekî muzikjenî, hinekî bestekariya Kurdî. Wekî her demê ji bo vê yekê jî mêvanekî me gelekî hêja qedirbilind heye. Em ê xêrhatina wî bikin û piştre jî em ê ber bi gotinê, ber bi peyvê, ber bi hêza dengî û muzîkê ve û newayê ve biçin. Rojhilat Azad mêvanê bernameya vê heftê ye. Em ê ewilê bêjin tu bi xêr hatî kek Rojhilat Azad û ser çavan hatî em te guhdarin. زۆر سپاس ماڵەوەوە سەرچاوی li ser gula serhedî wisa dibêjin. Belê. Ez serkeftinê ji bo bernama we dixwazim hêvî dikim berdewam bike û gelek ez bêjim mijarê baş hûn pêş gel bixin bila dilê me ji pêş şaw be mala we. Belê em jî heman hêvî û daxwazê dikin helbet armanc û daxwaza me jî ew e ku mijarên xweş, nîqaşên xweş, aliyê hunerî, aliyê çandî, gengeşiyên têr û tije em derxin hûlê. Hevalên ku me temaşe dikin li me guhdar dikin an jî sûd jê werbigirin ji bo wa be em bêjin hinekî berfirehkirina bîreke hunerî, bîreke çandî an jî ji bo dubare tu hatî û bûyî mêvanê me mala te ava gelekî spas dubare. Spas xweş Wek em dizanin kekê rojhilat hem muzîkê ve eleqedere hem nivîsê ve eleqedere herî dawî berhema te helbestan jî derketiye wek helbestvan jî me hinekî raçav kir a rastî helbestên baş jî dinivîsîne mala te ava. û wekî me bihîst gelek bestekarekî jîr û jêhatî û gelek besteyên din hunermendên din jî bi dengkirine hene di heman demê de tu bixwe jî besteyên xwe û helbestên xwe dikî stran û wekî beste parvedikî û stranbêj jî aliye profesyonel stranbêjiyê jî dikî. Em ê van mijaran hemûya hinekî tevlîhev bikin û hinekî nîqaş bikin li ser vê. Lê berî her tiştî em ewilê Rojhilat Azad naz bikin çîroka wî ya hunerê, çîroka wî ya nivîspêjî û stranbêjiyê çawa dest pê kir, ber bi ku de diçe, niha di çi astê de ye, kevtûrefta wî ya jiyanê çi ye li vê derê, em hinekî ji dengê te, ji zimanê te çîroka te guhdarî bikin. Zor spas mala we ava ez xelkê serhedê gundê tirmaşînê girêdayî dîgorê nefçeya Qersê. Eweleh nêzî 25 sala ji xwe em ji welat dûr in. Yani li vê derê ji bo xwendinê, zanîngehê filan lêhezkirina Kurdî zaroktiya min vir da di dilê min de hebû. Serhed aliyê edebiyata devkî de baş e, aliyê nivîsê de ez bêjim zef zêde ne baş e. Di rastî bixwazîdî gorê Kurdên me yên êzdî wê derê sirgûnê aliyê rewanê bûne gelek helbestvanê mezin hene. Belê. Wek Fêrigê Yusuf, wek Şikoyê Hesen. Belê belê. Tirana mamostaram Tîgran gotiye bi xemn û rewşe şirîn û xweş e zimanê Kurdî. Navbera gundê me û gundê Şiko 4-5 kilometre. Lê me nizanim mixab. Romanûsên gelek başî derketine ji vê derê wek Heciyê Cindî û em Heciyê Cindî Saîdê bû. erê ya wezîrê eş û Saîdê bû Celîlê Celîl mala Celîl ew gelekî ev camêrana mixabin ji welat sirgûn aliyê rewanê dûra çûne Rûsyayê wê derê nava Ûris Enstîtûya Kurdî ava kirine gelek xebatiyane baş henin. Caran ez pir şad bim ji bo çûne caran jî dilê min gelekî xemgîn dibe ji ber ku ne ku dilê xwe çûne yanê bi destê zordestiyê ji wê derê qetandine. Lê belê gelek xebatê wan henin li ser St Petersburgê. Lê ev tişt me nizanibûn. Ez di nava gundê wan ra dema zarok bûm derbas dibûm kelecanîkî dilê min digirt lê min nizanû ji bo çi ye. Pir dem şûn da em mezin bûn hinekî birçîbûnê zanistiyê yan jî tiştekî fêr bibin piştê wê ya me lêkolîn kirin mêze kir tenê dîgorê da nêzî belkî 100 hew helbestvan lêkolîner û dîrokvan derketine. Lê em hatin İstanbulê İstanbul ji bo me ciyekî cuda hem xerîbî hem astengî li ser me me nasnameya xwe vê derê nas kir.
یعنی جخواه هنزانن گلک مالباتی کردی ده زیده تر سهیه دبینش خب دیار نکن خب بلی نکن یا ما برواجی وی ما خو زیده تر بلی کن او کلجانی و خورتانی دلی ما دا ما گو هم خواه ناس بکنم کینه دورا من چابو کفشکر از دکارم بنویسیم سترانا دست بکر لی موزیک جبونا من نه آرمانجا سرکه پیش و چونا زمانی کردیه جبو من جبو کسایتام یعنی حشا از نابیجم از زمانی کردی خلاص بکیم اما از پی بختوار دبیم از گاو کردی را مجول بیم از گلگی بختوار اوی بختواریه عالیه که هنری دل من دا آفران یعنی من وقتی که از جخوا حسیام از دکارم تشتکی بنویست سر سفته من جخوا را تشتی از بیجم ساده صافی یعنی ترکی یانجی عربی دبیم بسیط دنویسی هدی من باغچه گلستانا زمان کردی کفش کردن لگوره خواست بیجم بله راستی تو بیجی از هلبسوان جخوا را بیجم هلبسوان نه او ویرک بون از سپاست کن پیش گوتنا و پرتوکیج ماموسته برکن بره نویسیه او ویرک بونا هلبس نویساندن وی دامن یعنی من هلبس تکویا بدنگ خوانده بو او جی راستی هاته بو پرچو خوشاوی جمرا گوت او هلبس مزودا نویسیه لی من جار اول فهم کرد او قاس هلبس تک خوشه پش را گوت نافبراته هلبس چیه مگو والاز بیجم از هلبسوانم جبو هلبسوان مزن شرمه نکارم بیجم گو چند هلبست خوشم را بشینه من جه راشاندن گو دوسیا خوشم را بشینه پیش گوتن جوی نویسی مالاوی آوا ریوتیام وها دست بکر بله امی هلبت بحثا برهمی بکن امی بحثا عرفه و سمرینی بکن سدم و سبب آوی چیه شواهد نویساندن امی گهداری چیروک و هلبستوانی یجی بکن لی بریوی ام دخوازن هنکی فکر او رامان انتین چاند او هنر او موزیک جنیه و نویز بیجیه بگرن دوی مرحله دا جیم دخوازن هیوین تا دخوازن تا یکو جهنره جنویساندنه جموزیکجانیه و جسترانبیجیه چه بو آنجی آرمانجین تا هدفین تا تشتین کو تا هیوی دیگر قوامین آن نقوامین بن شما پرسکریک چه بون هنکی ام دخوازن تا هنکی قالا و مجاره بکی راستی براستی من دما از چوملی سی دست ستران نویساندنه کر لی تورکی آماتور از بیجم سترانی گوتنی آن باسید yani acaba her izlede ev stran ten guhtar ki ne tişteki diniye dura me fahm kir eva kari kelejaniya civaniye teni nine yani armancek dibe hebe sani jibot hüneri biki yan müzik yan stranek binivisi armancek hebe jibo milletek ne teveki devlet xwedi devlet falan bevan jibon belki mebestek nim beyan eşxwa pergala wana rast rêve diçe ama yekî bindest bin yani neku em lehengê xelaskirina gelekî ne lê her mirov di nava vê behrê da dilopeke bi amatörî min dest pê kir gotinê muzîka stran bêjî ne ji bo hestên take kesî erê wextê em ciwan bûn ew kelecanî hebû lê hêdî ew ber ew kevir hat çûna xwe rûnişt gez armanca xwe dizanim yani armanca min çi ye gotinek heye dibêt tu zarokekî fêrî zimanekî bikî ew ziman emrê wê heftê salî dirêj dibe yani çav bêjim temen însanekî heftê heştê sal e biraz yekî te heye mesela navî Mîr Alan nava malê de ez vê jî nîşanî wî didim hê piçûk ez sê salî ez dixwazim hişmendiya Kurdî mezin ji ber ku 10 kes 20 kes zarokê xwe bi Kurdî mezin bikin emrê wî zimanî dirêj dibe lê navbera muzîk û wêjeyê da ez bêjim tiştekî bereva jî ye çi ye guhdarê muzîkê zefin kalîteya gotina yani qismî gelek hunermendê baş henin edebiyatê da jî mixabin nivîskarê baş pirin lê xwendevan pirin dike elê em wanan navê wan zanin em zanin çi kesin çi karî dikin lê naveroka wan çi fikreke me li ser naverokan çi me ji ber xwandina Kurdî zef nebî edeteke baş mamoste Cesimê Celîl bavê Celîlê Celîl ev mesele gotiye bavê me ser şîvê ji me ra digû we îro ji bo Kurdî çi kir eger deng ji yekî nehata pirtûkek dida û ya digû te ra îşev razan qedexe
دوی پرتوکیه حتی سبیزو بخوینی سبیزو تیج مرا بیش بحثا شد اف حشمندیا تکار ملته که خلاص بله بله یعنی اف سکنکه مروویه یعنی نکو تنی پولیتی سکنکه مروویه از جو خواهز دکم از ملتی خواهز دکم جلوبرگی خواهز دکم گووند خواهز دکم دوی از وانا بپاریز لشکر پاراستن آویجی زمانه یعنی او لشکر مزن یک وانا بپاریزه زمانه اره گلک بیاد چیروک هر کس تو به زمان پیروز زمان دایی که راست ما گرد تو بنویاج توجه از لگوری خود خوازم بنوی توجه بکن ما توجه کریه نکریه نزانم اما از سر ویره چید مش بله بجی صحت خوش تگو نویسکار گلک باش بر همین گلک باش کوریده در کون لی خواندوان اینو یک کیمن بله خواندوان این کردی کیمن گلو لگوری تا صدم و سبب و چنه تا تثبیتک و ها تحلیلک و ها لجم تا هیا گلو پرورده به زمان ترکی دو بلی داری دما تو ترکی با خوی افتشتگی دی خوازایی اما جبو کردی تو تشتای بگی حول دانه که تایبت لازم هر کس خودیه و هزینی اره هر کس زانه دوی کردی به پاراستن لی کس حول ناده جبو کو تایبت تشتگی جبو کردی بله. یعنی اما تنی بو خواندن و نویساندن کس نکاره خواندن و نویساندن ناوا روزی مثلا به پیام خوب بنویسی اما به حال وقتی یکی بپرسی سر تلفنی ویجی به ترکی بپرسن زیده تر هر کس یعنی افجی جمع گرانتی مخاب افجی وقتی که چوانه پوپولر کلتور گله که خورد ایدی هر کس راحتی حزد که تشتکی زحمت و امپیوی ناکر دلسوزی هیه هستونه از بیشم سدم و هری مزن اوه جی هدیری مکیم که اگر ام هول ندن زارو کافر نکن خفیری کردی نبن مثلا چما از خازم او وقتی که سرمد گوتن ترکیه قونش چو قونش اجد بیم از جبو کرداد بیشن جو خلکینا کردی با آخوان شاش با آخوان تشتنا با پر با مثلا نی بله مثلا ما اوه مثلا تیکیلیا ملت و زمان دویالی دا مخابن قرصه ام و حال جی بیجن یعنی جبرکو ام بیجن نویسین کردی بر همین کردی نای خواندن جیهنه که باندوری لزمین دیگه گلو دیگه جبرکو یعنی احتمال هری باش بیجم تراد چن هلبسوانی ترکیه عالی سیاسی عالی چپت نیرن مثلا هلبسی آن تین خواندنی مثلا از جی پرهست کنم احمد عارف دی خواندن مثلا از خازم شون احمد عارف پر بخواندن بره آرژن عارف پر بخواندن گلک ریز گرفتیم احمد عارف ج او راج یاشار کمال راج گلک ریز گرفتیم ما از خازم احمد توزون بخواند یعنی از کسی کلاسیک یه پیش جواد بیجم جبو فهم کردن بله آنجی بلا ویج بخوینیم ویج یعنی از ندجی هم بنا زمانی بیانیم از دجی نفرگونا کردیمه برای تی کردی بزانی بی پاش زمانی فر جخواد به فرجی ببین جبو کو دنیای بزانه بن باش بشوپینن هاجوان دنیای هبه بلا زمان زیاده تر بزانه لی زمان پیشین گله زمانی یعنی وقت بوتنا جلاده دو به زمان مرووا زمان دایی که چرمه یه دنی جلو برگن تو جلو برگا دو گوهری تو چرمه خو نکاری بکن دویم چرمه خو به پاریس مثلا ما کردی اوه بله ام هنه کی آلی زمان و ویجه ده بدو مینه از بیجم مجارک ام دخوازن لسر بشتغلن ویجه ام بیجن باندورک چوال زمین دیگه آنجی ام بیجن تشتک چوال آلیه فکری آن آلیه ام بیجن فیلی تشتک چوال دکاره لزمین زیده بکه دجوا که ده یعنی ام بیجن زمان ویجه زمان نویس که آنجی زمانه که جواکی دکاره ویجه که با آفرینه لگوری ده راست هر وقتی ممکنه است وها بیجم حتی 15 سال بری و من مثلا شیوه با دنیا آنجیا بوتانیا از هاش بینیم بله گلک حوالی من یه از بیجم جولمرگی شرنغی وان هر هیلا گلک بیواز جوانا فیربوم گلک بیو آنها و پرتوکی دا یه آلی گهوریم سرحدی وان بیوا نزان یعنی
کسی که تایبەتی علاقەدار نین نزان ئەگەر که وێژە هەبە مەسەلا کاوان نەمرتێ گەڤەرێ زارۆکێک گلۆڤیشکێک چێتکە گلۆڤیشکێک بەرفێ دەبێتە چ گوت دوێمە گوتە گلۆڤیشک هەل دەدە پێنووس ئەوە دنویسە ئەو کارە کارێ هەلبەستوان کارێ وێژە کارێکیە بینە پەیڤێکی لە گەڤەرێ سوار بکە بینە ئیدرێ دەشتا ئیدرێ پەیاو هنەر یانجی وێژە نیبە تەما تێ سترانێ تێ پایزۆک پیرە پایزۆکە گوهدار بکی تەنێ یەکی شرناغی ئەنجی یەکی گەڤەری یەکی جۆلەمەرگی گوهدارکەیەکی سەرحەدی گوهدار ناکرد هنەر وانا سوار دکه دبه هرمی دنیش وی وقتی چه دبه ام راستی رنگینیا ام هاجا رنگینیا زمان کردی ایدی هاجا مپه هیه رنگینیا زمان کردی تنی نه سرحده تنی نه بوتانه تنی نه بهدینانه تنی نه غرزانه هنر ویا پیش دخه پاشه زمان نویسکی درد که و هول یعنی پیوک جه سرحده یک جه بوتان یک جه بهدینان وی وقتی زمان می هفپار دافت آرمانجا هنرها زمان کردی ویژه کردی جی لگوری من اوه بله بجی صحت خوش ویژه گلک ام بجن طایبتی جی برکو هلبست تو دنویسی طایبتی جی براستی تی گوتن ام بجن ناو قضا ادبیات تی گوتن وقت تجی گاودن گوت جه خواندوانان بهتر نویسکار زیده بون یعنی نویسکار باش هنه خواندوان زیدنی بله لی مروف دکارر وی بنیره یعنی آلیه نویسه ده تنی نویساندن که بی خواندن دکارر زمان بپارزه گلو یعنی حتی آنجی حتی کنگی وی زمان بپارزه گلو راسته حتی درکی وی بپارزه لی جوات اگر وی فرق نکه جوات بهای زمان خود نحسه بله بلکه جبو عمر انسانه کی وقتی کی درج لی جبو عمر ملت وقتی کی کم دایدی یعنی وقت زمان لاتینی زمان مری هر کس فری لاتینی دو به وگاوی مثلا یک زاننگه عالی روجاوا دخوینن روجاوای اروپای فلان بیوان یعنی گلک کس بسپور زمان لاتینی نه گلک کریم گلک تئوری به سر زمان لاتینی لی یه لاتینی زانن تونن بله یعنی اگر اف خطره در باس نبه آنجا هم حشیار نبن آلیه زمان ده یعنی آلیه پولیتیک دا راستی زمان کرد ملت کرد گلک سرکفته اما آلیه زمان ده اگر اف حشیار یا اف حشمندی ها چی نبه بلکه 100 سال دنی کردی جی وقت زمانی لاتینی چه افکانیه هبن اما کسی هیوی زمانی با اخوه نامید بله وقت روجرات آزاد هم بشن وقت چاوکی هم هنرمند او هم جی هلبزوانیه جبوی به بحثا سرکفته نکرد بر هم اکیش بوی تو ببیشی سرکفتیه جبوی تو ببیشی اف بر هم اک باشه بله بیوان انت چنه یعنی تو لگوری چه وینر خواندنش خورد که بجی اف بر هم اکا باشه آنجی اف بر هم اکا لوازه اگر بر هم موزیک به از دیرکت زمان میزن بله یعنی بر هم اگر موزیک چه قاسی عالی موزیک دا کالیتالی به کالیتا چه خواهی زیده به اگر زمان ناوروکا و بر همه دا باش نیم به از گهدار نا گلک هنرمندی پر سرکفتی هنن از کردیا وان نکارم گهدار کم لم از گهدار بله عالی موزیکی وسایه عالی هنر بچه کی دایم دون چالپی که دمش عالی ویژه برای گلک رمان نویس هلبسکار گلک مزنه باشه بله بله لگوری موزیک الهی چالپی که دمش لگوری بله وی وقتی از چه دنیرم یعنی آفراندن کاراکتر دنوا رمان دا مثلا حسن متی اپیلوگ هیه ورده دارین داریو هیه لهنگ و چیروکی یعنی بین الملل پیش بین الملل یعنی یکی آلمانی جی یکی ایتالیان جی یکی عرب جی آنجا سرکفتنه که وسا لهنگ یک دافره اف لهنگ آلیه دو مجارا بست که بلاولا نیبه یا مثلا بله نه تبلیغ تبلیغ نیبه اف مثلا یا سیامی جی تشتکی جدا به مثلا یعنی همیستان ایدی وکی هفن بودن فلان تشتکی جدا دگری ایدی مجار جی وکی هفن
بلا فانتاستیک تشتی فانتاستیک بیننی وقت هری پوتر فلان بیوان برا بجربین گلک تشتی وسا کردی میتولوژیا کردی توجه تشتی از گلک سر بیاد فکر ماما او منه خورتبونا منه از وان تشتی وسا بکار بنفسم تنه یعنی منی خوب جربان بحثا الکات کن رش شوید کن بحثا پیرید کن پیرا سرید کن شخوا او تشتی بحث کن جوی داره تشتی وسانه لگوری میتولوژیا وان اوجی لگوری میتولوژیا نه میتولوژیا عالیه روجلاته یا روجاوا زیاده تر خورتره اوان تشتا اگر بکاربن ناوروکا رومان چیروکا بوانا بخملینن دیگه لک باشد بله بله بجی صحت خوش عالیه موزیک دتگو از اول لزمان دنیرم بله بله یعنی ملودی ام بجی نوای و چندی سرکفتی و چنکی باش بجی زمان تگو جبوی مگرینگه روشا ایرو دادم امروف از پرسکه جبوی او که جبوی قادم موزیکی بلکه هنگی او جبو روشا ایرو دم امروف پیاسه دنیره ام بجن پرسکری که اون موزیک جنیه او سترامبیجی او ایروانجی او در وی نویسی ام بجن وک موزیک جنی وک موزیک بیجی فران پرسکری که هری مازن آنجی پرسکری که اینکو هنر لگوری تا چنه پرسکری که تو دبینی تو دجی آنجی تحت آنها تثبیت کردن هنر آن تننه هبن چنه پرسکری که هری مزن پرسکری که دنی جهانه یا هری مزن پرسکری که هری مزن سترامبیجی کردی نظام بله یعنی از شبو همیان آبش گلکی سرکفتی یعنی ما زیده تر سترامبیجی کردی نظام مینا که کلیشه مثلا عالی سرحدی گوون زیده تر سترانا کلا شده است صد کسی نوت حبد بیجن کلا شو لو به دارو اوج دیگه کلا شو نوبداره کلش بله از دیم طرف ستران خواند واته یا چیه نزان از بیجم یا دوی یعنی هشا جواتی از شخورا نابج ما مستوى صحی تاب کنده ما مستوى در توجی او قایش تشتی گرینگ نینه شما گرینگ نسترانه که نشه تر تاش هلده بی ویویا خراب بخوی نکانی تر را چه دیش یک کردی به شما گرینگ ستران آی دیلبری دوی لباغی من بوزوستان آی دیلبری دیم گلستان بله بله یا دوین تم گلستان چون گلستان از دی بیم تخوان داری چه دو بیجه؟ نزان بله اما دنگ ایمه خوشه دنگ خوشبون تیرا وی کاری ناکه یعنی دو جرا موزیک هنه یک موزیک به کاری گووندی دوتی او همین نواجبات آمدن سر چه بنالی یک شی خو الیت بینه پر خو الیت بینه اما از کردیان دبینیم باش نینه کردیان وک ستران زمان وارگری دنیویسن یعنی مثلا ترکی ده آنجی زمان اگه ستران گوتار کردن خواستنه ستران وسا بنویسن کردی نویسنه یعنی فکر خونه ترکی آنجی زمان بیانی وارگران دنه کردی پیسترانه چی بله بله پرسکری که هری مزن موزیکا کردی لگوری من ستران بیش کردی نظام بله امدکارن هر دره ویا بنرخین یعنی هر دره نقاش آوی بکن بنرخینن یعنی گله کسی فرق بکن که راست هست اف چه هنری کم دیگه لگوری تا یعنی ستران بیشه که بیشن قیمت از زمان نامینه هم دوین موزیکا کردی نه موزیکا کردیه یعنی işte کار yani kar beri kar çeciye gidin خرابت işte gidin ایرو همی رجلات ناوین ده هر کس گلک قیمتی ده زمانه مثلا بله بله لگوری دوری در و مثلا یک و از بیجم بیانی هر کس جبو وانا موزیک مروه که خوشکه زمان جلو برد تن فارسا دا برواجیه زمان انسانه که خوشکه موزیک جلو برد موزیک زمان بخملینه بله یعنی آرمانج اوه موزیک زمان بخملینه یا زمان موزیک بخملینه آرمانج اوه موزیک زمان بخملینه آرمانج زمانه موزیک شوید خملینه از او سادنه بله بله و نرینه مروف لینه نرین هم سرناکه
دزاوانتاژ مه سیستم ما پرگال آمد. بله صحت خوش. امی هنکی جی بر بنویسه و بچن گل دلیتا بجی امی بحثا هلبست فانیه و هلبستان بکن برکیش دنگی تا هلبسته که دواشی هم خوازم گهداری بکن عرفه و سومرینه تدکار ایش مره هنکی بحثا چیروکای بکی چاوا دست بی بو و چاوا داوی بو و نها ده چه آسته دیا نظام سه چار سترانبیج هلبستفان هن از زانم یعنی بیجم سیدا پرین چک هیه پرتوگاویا یا مم آرا را تا خیلی وانا یه ستران نادو بیجن هلبست دیکیان از میسانم لیوک سترانبیجه که مدام دست هلبست دیکر یعنی اوزان سرات هنرمنده گلک تایبت جبو هر کسی تایبت بله اگر مگوی جبو اوزان سرات از وقت سترانبیج یکی تشتگی نه آفرینم از خدا که ماسی یک بینیم مسئله اورفئوس اوزانه کی یونانا یه گریک میتولوژیا واندا اورفئوس اوزان هری مزن لیره لیده از کورت ببرم جبو کو وقتی ما بمینه اورفئوس دست کرد یاوی دمرد چه واری مرنی جی نوبداری وی داری حادثه دما کسک چواری مرنی نممکنه ایده وگره لی اورفئوس تاثیر واسه زیده یه دچه حادث اکناد که دست کرد یا خو جواری مرنی جار کردنی تینه جیانی جیانی جار اوله جار داویه جار کنی و جا لگوری میجی اوزان سرهات اورفئوسی مرنیه یعنی اوجی یعنی نه میتولوژی راستیه اوانا دروه که اوزانه که او قاسم ازن آفراندنه اگه نخوازم راستی دیک بچیا من جبو یا او هلبست لگوری خواه راستی بجه هلبست تک مینا مونولوگا دینکیه یعنی یکی دین خوب خورا باخر هلبست بسانه پاشی خدای عمره کی درج نصیب که ما مسته برکم بره یعنی جمرا بو پیشنگ وسا چند هلبست دیدن نیسا ما اف پرتوک چاپ بله بجی صحت خوش طيب هلبست خواستیت چه بدی گلی خواه گلو هلبستین تا بهتر بالاتر لسر چیه ولاد پروریه اوینیه جوالگیه ام بیشن بردوزیه بهتر بالاتر لسر چه مجاریه چه بالاتر اکشاند نویساندنی ده لولات ما قد تشتک به ولات نه اوینی به ولات به نه خریبی به ولات به نه دایک به ولات به نه اوینا کو ولات ناف دانیم به اوینا پیش شویم او بردوزی جبویه او خریبی او سرگونی جبوی ولاتیه بله او حس کردن بحث هایی ولاتی جنه که بو مقص یعنی گلک ستران مهنه ملت حفظانه و ستران اوینیه نه دوی تو خملا جیانا من استد خوازم بله به هبوناته از همه بته شانازم هر کسی سترانه که ناوی خملا دوی یعنی تو خملا جیانا من استد خوازم به هبوناته هم از پی سرفرازم هر کس به آوای اگه دجی جیانی تنی به استه همه بته شانازم جبو ولات اما هر کسی یاره که هیا یارا من توی هزرا من اوینا من دلدارا من توی مثلا وسا دوام که ستران گله کس هفزانه نو سترانه که اوینیه نینه ستران سر عشقا ولات سر اوینیا ولات بجی زهد خوش هلبستگی و حال بردست هیا تو جمعه بخوینی گلو خودی از خازم ستران ناو خل پرتوگه کریه بخوینم هم جبو ناوه رو کاوی جی هاش به هبن همی کیف خوش بن yani helbestek biçek derece li ez bawer dikim hûn ê jê hez dengê te bêriya mirinê kiribû ji xwe ji ber xweşikbûna te mirinê tu ji me revanî lê li vê dinya derewîn ha destê binax tune ku ez jî bêm û te ji wî bistî hal û hewal ev bekeko em ê çawa kê aş bike janên van birînên devvekirî
که بسترین اجانات نبونات دنیا چند میلیارد ساله لپیه لی کسی که چیا سویشتن دیروک راست نهات بو ما او جدید او چیای این روسپی دیسا روسپینه لی شارکا رش گریدانه بفکره او چیا چخواست خودی سده من جبو رشه گرید از ده حیرا پیمایی نوان ده هزر آگری ببوره پشتی چوینا ده ما کردی جی جبیر کرد بله هلبسوان شارزا هنه لی اموان جی جوارگران دخوینن هم ویداوی کردایتی مودایه به 3-4 پیوان مروف دکاره ببکر از وان روژان خوک تابلو که پیکاسو هیستکم هر کس حیرانی منه لی تکز تتشتی جمن فهمناک دبیجه که من شرط کردایتی جی هنه گلو ده 100 سالا 21 ده زانستی گلک پیش کتیه لیوان زانیارین ظالم هیجی چاره سریک جمره ندیتن هیجی نکارن دنگی تجوه دنه بگهینن ما تفکرم آستا بهشت یاد دیدهی آنها همیم ریلی چه بختوار تا آنها دل همیان گش کریه بسترانین خواه نظام هیشتن تو تنبورا خود بی اگر نبیشتن اوجی ای باوار لیج افدال حتی شاکرو تو کسی که ماسیا تنبوری ندکر ده اوجی جمره کره کلک که کو لور قدر کردی دگرن آننا جبو خوده بلا بگرن ما نگرد بلا او بگرن آخ بزان بی من هندر خو کریه مرکا خمان همی هزری من سر هف داد کغز ین تا نبینن هف زانن از دینم تبیجن خواب خوره داخوه لی باور بکه لآلیه ماسیدنی ترونشتی و نپی ویجی دکنی کنچل سنبیلاتتی که کو جاران هنک خوشاش بکن هنک آبشی بنین تا از دبیجم حشا چاف کورنم حشا لیسون دخم اگر جبو تا فیلمک بکشاندن از ببم فیگوران سیبراته آخ گکو آخ تیلا تنبوراته دستی من داله جیان دبه نوایک جبایزه زوستان تی بفت بکه و سفرا گران زمان شیرین ده بیکر ده پوچ دبه به زمانی دبه مرن من تهنی دکه ککو مرن من تهنی دکه هون چاوا چون تو لحال من بپرسی اگر bu 17 سالا از لچولستان اکی دجیم چولستان انسانا لور ام هف پوشت کن کسی نباوره من 10 سالان ده به زوره که زانکو قدان گیری چه دشتی جی نهاد هیجی دیواران داتینم از دیواران جی لحو ناکن جخواه از تو دشتی لحو ناکن لی اف در نوکی بره جی بره خراب داره آخ گکو آخ ناسنامه یا ما نشتی تو داره نبود ام چاوان نکارن تمام بکن پیش و چون آخواه چه دریج بکم سر تبیشینم ین مریج خواه مرینه خلاص بوینه ین مای خلی لسریوان ساعت خواهش دنگ لدونه دنگ دلدونه بس حدا تا خوش مالتا هر هبی بله ریاضه یا هلبستفانی یا نویس بیجی دوام دکه گرو اون همه تا برهمه که خدا عالیه که آنجی دوستشه نو فکر نو هنه گروش بوی نویس بیجیه کردی که تا هندوری که حتی کنم را جندوری در ناکی نه راست جبر گلتش دا یا یکم وک باغچه کی کسی کشف نگیری یا دو آستنگی که پر مزن سره ملت کرد آستنگی تونه به پر حده اوتو آسیمیلاسیون هری زیده جبووی مثلا عالی زمان ده فلان یا سیا 4-5 ویژه مزن روجلاتا ناوین هنه 4 هوا خو خملان دیه یکی جی تچلمه سینه دسته وان هر 4 بله اجی پلک و گلستان تن پلک بلکی و بحر دن و دلو پکم یانشی چاو بیشم و مالبات فرتکم کسی باش
کسی باش جواتگه باش دافره از باور کم حتی که از هبم حس کردن کردی و نویساندن کردی و موزیک کردی جندر من در نکرد. بجی صحت خوش. والا تا. بله نویس بیجی و ادبیات و وجه ام بیجن بهتر. براستی آلیه و جواگی لپره. بله. جبرکو سربوری سرپیهاتی قوی ایش و آزار کیف و شاهی انجواکی بهتر تنویساندن. تی بزمان براستی آلیه موزیکی جی. خوازم وی بیجم یعنی بر همک ام بیجن تیگهشتی وقت گود بر همک سر کفتی دکارت ببر برسفک چواش جواکی را دکارت برسفک چوا بوده جواکی بر همک سر کفتی یا دم بری مثلا هم بحثا ممو زینب کن اوش گلک کلاسیکه براستی گلک یعنی تو هر کی بپرسی کی جان کردی بپرسی زارو که 7 سالی حتی کال 7 سالی اگر زیده ناورو کوی نزانو بنجی هر کس مموزینی زان بله بله ناوه بیست ناوه احمدی خانی زان بر آرمان جکه و پرتوکیه دما عثمانی فارسی و عربی گله کرد بو جامعه که رابو نتاو پرستی زمانی کردی کرد نجات پرستی زمانی کردی کرد او کردی مهمه او ملای دوراوی نکو ترکی کردی دنویسن جی حنکی خوب بکرین گفت چاو تو کار حشا مرتبه را مجول دیوی کردی هلبست نویساندن مدحت نویساندن مولود نویساندن جامعه گو اون گفت تیکل کار من نبین بو از کردی بنویس اونه همدمی یا قط ناوه یکی دیرو که داد تونه تنی ناوه احمدی خانی بله راست وانا عربی فارسی یکو دجی نویساوی ساکنی او تونن ایرو قط کردک بحثا وانا که همین کرد بحثا احمدی خانی بله بر هم آرمان جاوی هبه هستاتیا هنرمنجی هبه جخواه دیگه آستاخوه دیگه آستاخوه جوات جوی هست کرد کینن مثلا گلک رومانویسی باشنه محمد وزون سرکفتیه هر کس ناویسه بله گلک سترامبیج مزن هنه شوان پرور آسته کردن دای جبر نور میوان و جوات هف گرتنه وقت خدا پیش کردن آن وساقت یا ایرو گلک پر سرکفتی هنه از خلام حمی خبرکار زمانی کردی او تشتکی دنی ما هن کس خوازای وان دا هنرمندی هیا خوازای وان دا هنرمندی هیا آرمان جا خوش باش فهم دکن دبنه نمر بله بر همان نمر جی وسا یکی مین احمد خانی درکت یه آرمان جا باش فهم کریه ممونی زین نویسیه 3 سالم بحث بله آخرا مدخواست از وی بیجم یعنی پرسکری که این جواکی پرسکری که نتوی بریا هنر چندی دو کار اگر به چهار سرکنانشی یعنی و ایش و آزار جواکی را دکاره به برسه او پرسکری در کون حوله او چهار سر مدخواست آراستی از وی بیجم هنر دژی رازانی پروپاگاندای نه هیله گل رازی یعنی بله بینا بارو دید که به پوزه از بیجم بحث حلب چهیدو به آلیه دنی بحث کاوای حسن کار بحث قاضی محمد دو به بحث بازده تباقی دو به یعنی اوا هنر وانا دخمری نشانی بد بله بله دمین بری تو باش تزانی سر هر مالکی دو سیل هم دولت اجار که زانو یک شبو کردیه بله یک شبو پروپا و داره چه ستران کوم برخودان ملت گردار کرد بله وی وقتی تتخازی او آگر هنداری تبشه نترابی سر پیا یعنی هنرا ملت کی بندست برخودانه سرهلدانه اوه آرمان جا هنرا ملت بندست هوا برخودانه که باش برخودانه که به جیه خواه یعنی برخودانه که هر کس بی اف کس مافتار ایرو تو دنیری حتی 30 سال بره وی کسی کرد ناستد کنه همه جهان ایرو وقت شتاکی رومانتیک کردات نیرن سایا وی برخودانه او برخودان جی رکنه وی برخودانه جی به هنر کردی هات یاوید گلک هنرمند کرد جی بیاد زانن بود بیجینش بله بجی صحت خوش
راستی مجار جی خوشه بله و جواد جی خوشه مالا آقا علی وکی هر تشتا خوش ام هاتن داویه بله ام مالا آقا ایجی تر نبوم هیوی انت داخواز انت پیام انت این داویه همش بوی قضا ادبیاتی همش بوی جواکه همش بوی ملت ما اما خط نبا روژه هلبستگی بخوینم برا کرد بله پیوکی فیر بده فرهنگکی تبله هفکن yani yekî ser ziman tiştekî dike armanca wî divê ev be vê bêjin nesihet şîreta wî ji ev be بله hema tiştekî merak bikin ser Kurdî yani em ji wek Casime cerî bêjin ji bûyî Kurdî min îro çekir erê rast ve em vê pirsê her êvar ji xwe bike te dibêjî weleh dibe her êvar Mamê Celîl mistêra got bele gotu bavê min ser şîrê her êvar ji me re digot we îro ji bo Kurdî çi kiriye eger yek bêbersiv bima ema ji rafê pirtûkek danî daber dugûyî şeftê bixwînî devya bixwînî sibê ser taştê ji min re behsa wî bele ev mesele hebe têkçûyîn tune yani teqez kes têkçû yani qet milletek têk naçe yani yek û berxwedêr ez ji bo wan pêş bele mala tava mala we ji ava ez gelek kêfxweşî bûm ji bo em jî kêfxweş bûn dubare mala tava gelek spas dikin ji bûyî tu beşdarî bernameya me bûyî her hebî em hêvî dikin careke din em bên cem hev û bernameyên xweştir û geştir û berfirehtir bi hev re çê bikin mala we ez kurtasî dixwazim tiştek bêjim cara ewil ez wek stranbêjekî ne wek helbestxarekî tev li bernamek bûme gelekî çû xweşa min jî yani min jî gelek ji vê yekê hez kir ji wara serkeftinê dixwazim gelek spas hêvî dikim bernameyê mînayê we bi qalîte naverokayê tu ji zêde bibin gelek sawî hêvî dikim bi nêrê we zêde bibin we gelekî temaşe bikin gelek sawî û ji bo hûn bênê temaşekirin çi ji destê be ez ê jî li ser sosyal medyayê belav mala we mala te jî ava em dubare spas dikin her hebî